Da ne boš izpadel gustek, ko priješ na faks, te bomo zdaj naučili nekaj pravih mariborskih fraz. Ne se sekiraj, če ti kaj ne bo šlo. Saj smo te sami domači. Zdaj, na faks je treba iti, pa je kak češ. Izpiti se ne bojo sami naredili. Je pa tak, da kak si narejiš, tak pač imaš. Pa da ne boš presenečen, ko ti bojo cimri rekli prij na deci. Ne rabiš spraševat kam, itak vsi vemo, da to pomeni naštuka. Če še ne moreš takoj iti, pa jim reči, idite vi, prijem jaz zadi. Pa kar takoj idi pa naroči rundo. Daj tu še eno, pa ti si vzami kaj boš. V Mariboru ne greš žurat, v Mariboru greš vun, na pune hamre. Pa ne se mi bodali z nekimi izgovori šraufa me, pa zaspal sem se. Še nikoli nismo, da ne bi. Vuni pa se ne šparaj. Saj veš, da se na Štajerskem po svetlem hodi domov. Pa da te ne vidim slučajno, da pustiš kaj za sabo, ker bek pa ne moglivali. To je to za to denar. Ideje smo pobrali od kolegov pri Štajerskem Argu. Vrži oko, pa se mogoče še ti kaj novega naučiš. Pa saj veš, pridi jutri nazaj, pa ti povemo kaj novega.